Gle, crveni perist, jel? A, sad sve ima smisla. 11.1.1968. I ono u kuverti su bila imena onih studenata što su po noći obojali trg Dioklecijanove palače u Splitu. A zato su bile one male kantice boje. Kupovali su ih u malim količinama da ne budu sumnjivi. Da, pametno. Beograd je u to doba bio centar umjetnosti i do tad niko nije obraćao pažnju na Split. I šta je dalje bilo? Pa imali su velike planovi, radikalne ideje. Naprimjer, sipali su sapunice u fontane i spali koncem Split i Brač. Ali na kraju su se razišli, ali su se bavili umjetnošću sve do svojih tragičnih smrti. Da, čitala sam nešto o tome. Bacanje pod vlak ili bacanje sa vrha nebodera kao umjetnički performans. Thank you.